Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdob Ying Jongpi. Kum kadak ban persyak halor ka jingkeu dor kensan jong ki mar ki mata bat khamtam ka penyang petrol bat diesel nakaliang jong ka Nongston Assembly Youth Congress hakasngi baar jong ka santarik ubna yong arajar arpoar kala penlong de ka jingaki ha plau jong ka Congress Bhavan ha Nongston hagani ka jingaki ban persyak ya ka sarkar jilla bat ka sarkar pedeng ki nongelam jong ka Congress kila perta de ki kentin penrem halor ka jingkeu dor jong ki mar ki mata bat ka penyang petrol bat diesel hagani ka sni la senran lang da Assistant Pradesh Recruiting Officer in Charge Meghalaya Virendra Dwivedi President jong ka NAYC uba Ronalds A Secretary jong ka MPCC uba Emmanuel Badwar bat kiwei yang jungi Kongres khamtam na wana sulong lu mantan na Nongston lu ya kani ke jingkiu dor ki marba margi jong ki brio bat khamtam mi kini jingkiu dor ki petrol bat ki jing jubab ki paki ai na ko sarkar menta ki dong ki jubab ki bani snu ya habtu mod ye ki am na marba ki keno jingkiu dor ki petrol ka dei tang na menta ka kata sma ko da ka sya ndai ka kap ka hok pat kalong bagai India ni kala thit ta hidon ya ka crude oil ha kador ba khamduna susu tani ka e kador ba dan euro ka jing kador ja petrol ba diesel le chumtam kala na kador susu istimal ba ma di lu ba ha kala pen sitom hai ki beli ba ha ka ni ya ba bai bat ni ka pat bu ya sarkar ba khamtam ni tu beli ba im na ka jing ha ka di belas ni ba nadu men hopor kubut kala promesi kita bikin air tak pisah Bakin pernah kita kisah jelapan kita kena berfun beri berapa. Ini harus betul tempat lain. Sebelum penyarap ini harus betul. Dalam penyarap ini harus betul. Jadi kan nyarap ini berkerjaan ini yang kita manasi. Nomor ba, kini kita jingkau dengan marbang di berapa kita kalau penjenjar sisa itu senang berkau berapa. Kalau penjenjar sisa itu beri berapa senang. Ini tangguh senang berapa kita mengalami. Bahan Nongston.